wena Jesu Kristu waseNazaretha kunjalo. uthi he uthini wena uthi thula uthi thula wena kunele ukuthule wamemeta kakhulu wathi ke Jesu ndotsane kaDavide ngawukele kahle kahle uvile lo muntu wathi ngakhawukele kuko konke kusho ukuthi into leyibalekile lapha nethi kuva once weva into sethi ilungele ungakhalile okuningi nethi wena khalela kuva wayiva lento wayivisisa kuyatendakala okhapathaya kahle uyayibona lento le Almighty God once wayiva lento wayivisisa kahle akusadzinga uhamba uyifune seyigcine siyatendakalela nawe bese uyamangala kuthi kanjani so uva lento seyenti igobhoda ngekhathi uyakubona so uyatibuta abantu abuye bathi kanti Prince udleni kanti uvelendvo uyakubona ngoba ngempela lento ingumlilo ene inemandla inemandla man angathi nje mina ukuthi ngibalo bathi bambela for ini uyakubona ngoba lento iyaphila kunenkosi lesihamba nayo once wayiva uyakhumbula Prince lapha kuSamuel uma Samuel ahamba nababa wakhe bamama wakhe sekamise ethempelini ngoba angisho ukuthi uma kambuta lo mana akhuphuka bambuta ukuthi lo mntwana wakuthembisa ukuthi utawunikela ngaye wathi sekakhulile wamseka na 3 years wamthatha umisa ethempelini lithi uma kahleli lapha ethempelini uva hey kunemandla kuva manje kuPrince uyaliva leliphila uthi makaliva uyasuka uyahamba uya kumpriest Eli uthi impriest Eli hayi buyela uyolala uyabuyela futhi uyalala uyaliva hey kunemandla lokuyaphila ake uvelele uyibone ukuthi angeke kusebenzele uthi umatheka yivile uyabuyela bathi phumphindela uyolala uthi makabuya uthi hayi man ake uphendule uthi yebo Nkosi ngikuvile salukhuluma hey angathi mina Almighty God kuthi ngabe wena uyayiva lento kuthi mayifika nje hayi man kuva kunemandla nalo sibukele uyasizwa nalabo abalalele ngendlela abafana nami nawo bayasizwa nabo sikhuluma ngamandla kunemandla kuveni ukhona lokukholwa kunethinto letintshintsha bekholweni vanile inkinga sihamba siva tinto letiningi sihlule ukuva lento kanti khona lento emele kunento sivulise enebhutilelo uma uhleli ungumuntu manje maphimbo mabili kunaleli likhuluma kancane ake uvisisile yona eleliyakhutha etimeni ukufike ulive likhulume kancane lithi hayi man ungayendi lento yekela lezi yenda